ubuhamya satani nagutera uzumwibwira kandi uzumwitonda umwibwire neza. Haleluya. Tukazubanza ngusaragura ngo ariko mana we ngo kande oya slow down muhakanya tuganire gatoya. Amen. Umwibwire kandi umwibwire ugize gute ufite confidence. Tugira confidence. Niki kidutera confidence ni izanditswe byera. Hallelujah. Niki kidutera confidence ni Yesu ba muri twe. Hallelujah. Hallelujah. Tukazumubembereza ngo umworohere mubwire uko ya uzi witonda umunesesheje iki ubuhamya. Hallelujah. Atukuzwe. Ndabona ku ma television ama YouTube bandanga bavuga ngo muri Amerika haragoye. Bazabivuga cyane muzumva. Yego. Uzabo yagoye nabatagira ubuhamya. Wobwira umugabo wagaza wuzuza ingunguru ukamubwira ngo Amerika iragoye afite robine muri salo no mu gikoni ngaho mbwira depression vaye. Wobwira umugabo wavaga Kicukiro akaza Remera aje kureba umuntu agasanga aragiye akaza Kacyiru nkamanuka Nyabugogo n'amaguru nkanaraka imisagara mu gitondo nkazuka nkagenda ku ishuri Kicukiro. None umugabo usoka hanze agasanga imodoka ihagaze hariya ukamubwira satani akaguteroriza wiyibuke uzumubwira testimony yawe. Hey, hallelujah. Nizo tarofe uzufunguka amaso wiyibuke witekereza. Yego. Wabwira umugabo abakobwa bose bari baranze bakagusuzugura afite umugore n'abana batatu ukadukamubwira ngo wewe bite byawe. Hey, yego. Tumusindisha iki Ubuhamya bwa testimony. Tombela yavana. Ubwo buhamya avuze ganisha nuko nari imeze. Hallelujah. Hallelujah. Nta wundi dufite mwisi uretse Yesu. Yesu ashimwe. Ikintu cyantangaje nuko abantu bose barashobora kugenda uretse Yesu. Yego. Na mama wawe uzi ko azagenda? Na papa wawe uzi ko ari igihe agenda? Ariko umuntu nabonye utazugenda Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Atukuke. Ndamushimira Yesu ko yadukunze. Yego. Ijambo ngiye kuvuga ndavuga amagambo abiri, ndavuga urukundo no gusenga. Mu gitondo twaganiriye ibintu byinshi, ibyo bintu bibiri nizo byari bisigaye, reka mbivuge nimara nicari. Nkuko yabivuze, jewe ndataha mu kanya mu masaha ari imbere makeya cyane. Niyo mpamvu mubonye ndangije nkagenda muraza kumbabarira. Yesu ashimwe. Amen. Bibiliya ivuga mu gitabo cya Yohana ibice 3 n'umurongo wa 16. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 17 aravuga ngo umwana w'umuntu ntiyazanywe no guciraho abantu iteka, sicyo cyazanye Yesu. Hallelujah. Amen. Inkuru nziza Bibiliya ivuga ni inkuru yaje kutubabarira, si inkuru yo kuduciraho iteka. Hashimwe Yesu utazuduciraho iteka. Hallelujah. Hallelujah. Kuko iyo abaduciraho iteka ntawe wageze hano. Kuko rero mu nzira tuhatuza hari ukuntu warakaye muri traffic. Imana ishimwe kwitohereje Yesu ngo aze kuduciraho iteka, ahubwo yaraje kugira ngo tugire ubugingo bwite kandi tugire ubugingo bwinshi. Hey! Hallelujah. Hallelujah. Ndamukunda Yesu. Ibintu byaranze Yesu n'intumwa baranzwe n'urukundo rw'igitangaza. Amen. Yesu ashimwe. Hallelujah. Icyatumye isi hinduka, imijyi igahinduka, ibyaro bigahinduka, nta kindi cyatumye ibyo bintu zose biba. Urukundo rufite umukingi ukomeye mu bwami bw'Imana. Urukundo ruvuyemo mu bwami bw'Imana nta kintu twasigarana.
ndaza kubibabwira. Amen. Amen. Icyatumye intumwa zihindura ibihugu n'amahanga, icyatumye intumwa zemera gupfa, icyatumye intumwa ziyanga bagata ingo zabo. Nta namwe twumva muri Bibiliya bavuga muka Petero cyangwa muka Yohana. Bari baragiye basiga ibintu byose. Icyabiteye nta kindi, ni urukundo bari barakunze Yesu. Amen. Ndagusabira mwene data wicaye muri iki cyumba ngo akira urukundo rw'Imana. Amen. Wowe uzawumva ugenda wenyine, wowe uzawumva ntawe ugukunda, wowe uzawumva ntawe uzi ukwitaho, akira urukundo rw'Imana. Yesu aragukunda. Amen. Kandi ikintu Yesu yantangarijeho, ntabwo azagukunda mande ngo cuzi dahinduke. Yeba we. Ariko uzaba friend bacu cyangwa ba mama cyangwa ba papa, hazabigiye badukunda twagira amafuta bakama baretira bukeya ngo sishaka no kumubona. Yo. Ariko Yesu yaje mu isi tumeze uko, tiyaje tumeze neza, yaje tumeze uko, aragukunda. Yesu ashimwe. Hallelujah. Nukuri ako kajambo gatahane. Ego. Yesu aragukunda. Amen. Ariko sinzi niyo abantu bazabenjo kwenjoyinga murabyumva. Bazabagira ibihe byo kunezererwa urukundo rw'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Abantu batahuye urukundo rw'Imana, bamukirere cyo gukorera mu rukundo rw'Imana, niyo baza basenga ntibamare. Kubera ntibagira ibyifuzo byinshi, banyuzwe n'urukundo rw'Umwami. Hallelujah. Ndagira ngo dusome, nukuri nyatangaye cyane, igitabo Korinto ba mbere ibice 13 n'umurongo wa mbere. Ndasoma n'uwa kabiri n'uwa gatatu, wenda ngeze no kuwa kane cyangwa nkomeze nsome gusa. Bibiliya Paulo yaravuze, arabanga urukundo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. Ndagira mu ntegere kandi mu mbabarire ntabwo mbatindira. Yesu ashimwe. Ibintu byose biri ku isi ni bitoya. Ikintu gikomeye mu isi, ikintu gikomeye mu bwami bw'Imana no mu itorero ry'Imana, impano ikomeye Imana yaha umuntu, urukundo. Ngo nubwo navuga indimi za France, za Congereza, za Bishinwa, nkavaho kavuga indimi zo mu ijuru, ariko nkabura urukundo. Ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icuma kirenge. Uzaba abagabo bari muri iyi si bazi Igifaransa, uza abantu bazi Icongereza, bazi kwandika amaletere neza, bazi kuvuga neza. Ngo ariko nubwo nagira ivyo bintu byose, nkabura nk'urukundo, meze nk'icuma. Kabiri, kandi nubwo nagira impano yo guhanura, Ego. iyi mpano nta muntu kwisi utayikunda. Nibyo. Hari uyanga hano? Tawe. Abantu bose bagikizwa. Icambere uzusaba, uzubwira ngo Mana, umpe nanje nzanyerekwa. Nzangira ikiyo. Kamenye ibishwe byose n'ubwenge bwose. Ya. Taye sofa. Kumbe kwizera, kumbe kwizera, kumbe guhanura ntibifite valere ingana n'urukundo. Kumbe urukundo rurengeye guhanura. Urukundo yego rurengeye no kuririmba. Yego urukundo rurengeye no kuba pasiteri. Ayiwe. Haleluya. Haleluya. Urukundo ni ingenzi. Nushaka urugire rwonyine gusa. Ndio. Nushaka ntuhanure, nushaka ntubwirize, ariko utunga urukundo gusa. Ego. Kuko niho byose biri. Mwumve yeme, nubwo nagira kwizera kose, kabasha gukuraho imisozi,
ntawe ndabona uko ntawe ndabibona ugira izo mbaraga zo kwizera. Kazambwira za mountain zikamuvinga place to place. Uza abantu baza bakura ibihe kuko tubatinya. Kazambwira ngo wa musozi we va hariya ugendire ndabona ushaka ugomba kuba hano. Tirikomeye cyane ni bitoya. Igikomeye niki n'urukundo. Kandi ibintu mpamvuga mwisi y'ubwami bw'Imana niho Imana iba gusa honyine. Nicyo cyatumye Imana yemera kureka umwana n'urukundo rw'umwana wayo. Yakundaga umwana wayo ariko kubera urukundo igira iramurekura. Kandi nubwo natanga ibyanje byose ngo ngaburira abakene, reka ishimwe ryawe rigaburira undi. Si ibi bibanza, habanza urukundo. Uzi ko nasanze ama charities bano bantu bazabafasha abantu barusha amakanisa, ariko ni imishinga Katolike zitanga cyane, ADPR zitanga cyane, Karuvari zitanga cyane. Sico kibanza kandi zarantangaje. Hallelujah, hallelujah. Ikibanziriza byose tunga urukundo rw'Imana mu buzima bwawe. Banza ukunda abantu bakeneye amafaranga. Mu kintu nabonye kuva mbaye imfuzi gikomeye, abana b'imfuzi bari hano mugire gushya mvuye ngo Yesu ashimwe. Hano hari abantu benshi bafite abavyeyi. Abana b'imfuzi bari hano bagire gushya. Twebwe abana b'imfuzi ikintu dukunda cyambere so dukunda ngo baduhekeya gusa. Ntago amafaranga barimwe buriye. Izashaka ngo ningera kwa pamudogo guki yamaseka. Nico uza wumva bimeze neza. Abapangayi bari hano ni bana. Donc iyo upanze mu nzu y'umuntu ikintu cyambere uzushaka ntabwo ari uko bakugurira agapantaro oya. Udushaka ngo wumve uri umwana mu rugo. Ukazukora n'ibintu byishura ngo umwana ukeneye kalafu. Ukikorera amabido menshi kugira ngo bagukunde gusa. Naringira aho nari mpanze bari barampaye ingunguru nono nkayuzuza kandi muci muri sama. Mu gihe cy'izuba kicukiriraga zibura amazi cyane. Kandi ari president w'ikorari. Nono kuwa kabiri twagiraga amasengero. Nagenda gucya ingunguru ntabwo yuzuye. Kaja mu nzu nkambara kabutura nkavoma. Nasohoka gucya ndarangiza gasanga abandi barangije gusenga. Ikintu gikomeye kwisi kizagihindura ama histoire n'ibihugu, kigahindura abantu bagasukundi, abantu bagasa, abantu umuntu w'inzobe agasa n'umuntu wirabura, umuzungu agasa n'umwirabura. Takindi n'urukundo. Yego. Hey! Hallelujah! Hallelujah! Nukuri kandi icyanemeje ku rukundo rw'Imana ari rumwe kwisi. Ubwo mu cyaro nubwo muri ville nubwo muri Amerika na Afrika ni rumwe rwose rurasa. Kuko nageziriya mu bazungu twasengana kumva nawe wuzuye umwuka kaza numva urumeza kumva ubwiza sanga urukundo rw'Imana surwa birabura surwa abazungu n'urwo mu bwami abarugira n'abana b'ibwami gusa. Yego. Hallelujah, hallelujah. Banza witonde ushaka urukundo. Ubwira Imana ngo Mana kereye gutunga urukundo rwawe. Amen. Amen. Araho yanditse aravuga ngo nubwo natanga ngo ibyanje byose noneho bakanantwika ngatanga n'umubiri wanje yeme. Umuntu yotanga n'umubiri ngo bawutwike, ariko bakamubwira ngo ibyo ni bito, igikomeye kuruta ibyo ni ugukunda umuntu gusa. Hallelujah, hallelujah. Gira urukundo rw'Imana, banza witonde reka kwiruka, tunga urukundo rw'Imana ni ingenzi kuruta byose. Amen, amen. Tirugira amacakubiri, tiruza ruvangu oyaye n'urukundo gusa.
amen. Urukundo gusa. Kandi naratangaye, twagiye burya twavuye hano mu kwa gatanu, twagiye mu Bamasayi, twagiye ahantu kure cyane, hatari umuhanda, hatari amatara, mu mwijima, ahantu habi cyane, tugenda n'amaguru turaruha. Ariko icyantangaje nukuri zaranyigishije, nasanze koko bijya Yesu yavuze ngo nimusenga muze muvuga ngo data wa twese, ni data wa twese nukuri. Tuvuga ubutumwa turangije, none ngo tuje gutaha, igiturage cyose kirarira. Abantu tumaranye iminsi 2 barijijwe niki, ariko za gutahura n'abana ba data. Hallelujah. Yo, babonye ka petit frère muri Yesu. Hallelujah! Hallelujah! Bararira, baravuga ngo nukuri ndimuva. Bwira umugabo umwe witwa Amo, niki kibaye? Ati ko nduva ni mugenda ndacikana. Iminsi 2. Ariko yari yahuye na kamwene se gatuye iyo, yumva ati twotandukana. Naratangaye, tuvaho tuja mu kindi giturage. Ahantu imodoka igenda amasaha 2. Twicaye turi mu giterane hanze. Nama mbona Moses arashitse n'amaguru yarushe, kumbe yadukurikiye. Uzi cyatumaga iwacu barugina batarama bakava mu muhano umwe bakaja mu wundi, bagenda abantu bakabakurikira bahaba bakaja mu wundi, nta kindi n'urukundo rwabene se n'abashiki bacu. Nibyo. Hallelujah! Hallelujah! Imana ikeneye ko tugarura isura y'urukundo mwisi. Amen. Amen. Nimpura n'abantu muri Karuvari vuga ngo nukuri ko ndumva ntotaha. Nuhona kamwe neso kacisi intege kari mu mafuti. Akana kamama akana kada. Kananiwe ugasengereye ugafatire 3 days. Ole parmede. Turabana bo mu bwami. Yego. Kiza kiranga abana bo mu bwami n'urukundo. Karakteri yacu, imiterere yacu. Niba tubona gutya ngo dorabana bo mu bwami uko bazabasa. Yego. Siko bimeze? Yego. Niba tubona muri karitsiye gutya abana bo mu bwami. Yego. Ayaya. Oze la formerga. Ruruta byose. Amen. Nubwo utosenga cyane, nubwo utohanura, nubwo utoja mu butumwa, nubwo mu rusengero nta kintu uzukora, nubwo bitabaho sinza mzemera ngo ndi mu rusengero ngo nta kintu ujenza akora, tibibaho. Nubwo haba ukuza wiyita, ariko urugire gusa. Amen. Amen. Mu gitondo abo twabanye twavuze guca Imana ishaka ko Karuvari muyikorera, irashaka gusa ko mukundana gusa. Ukunde mwene so gusa muza musengana, apana abapagano banzu bareke turagera aho ngaho wenda. Ukundana abantu mubana muri prayer room mu masengesho gusa. Ubakunde isinyeganyege. Hallelujah! Hallelujah! Ubakunde isinyeganyege, ubakunde gusa. Hari umugabo mwabwirije nabundi aravuga ngo Abeli ngo yakunze Imana ngo ayihata amaturu, ngo yabone ikigori kiza akagiha Imana, ngo yabone inka nziza akagiha Imana, ngo Imana irakubana iri mu ijuru. Hallelujah. Uzi ko ari igihe dukunda Imana igakubana iri mu ijuru. Hallelujah! Hallelujah! Kuri amasengesho dusenga siyazakora ku mutima w'Imana, n'urukundo tuyikunda. Ntabwo ari iminsi twamaze mu cyumba, oya si ibitaramo twasarana. Ikizagishaganya Imana n'urukundo tuyikunda, igakubana iri mu ijuru, igatangira kuvuga ikavuga ngo uzoja hanze, uzozara, uzawe, ikavuga igasuka, nta kindi ibarenze mu mutima. Ikigero cy'urukundo tuyikunda. Rome estande. Hallelujah! Hallelujah! Ikigero ukunda mu Imana nico uzayibonamo. Yego. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka mvuge amasengesho nicare. Amasengesho niyo yatumye Yesu yihanganira agasuzuguro ka hano ku isi. Yesu ashimwe. Amen. Yesu yari Imana. Yego. Uzi kuvuga perezida wa hano, agiye, reka mvuga ahantu nigiye ku Kibuye, ahantu hitwa mu Gasenyi. Twagenda amasaha 6 n'amaguru. Agiye mu cyaro muri village, noneho agasuzuguro katara kumukozi, umukozi w'umukozi, imbata y'imbata. Ariko Yesu ngwivyo bikamuhindukirira umunezero. Amen. Amen. Uzi cyabiteraga Yesu yabayeho ubuzima busenga gusa.
Satani yavuga Yesu akamukubita igikucu cy'ijambo. Nibyo. Haleluya. Atukuzwe. Ndavuga ibintu bitatu biza bituma dutsinda Satani. Abizera umwami Yesu. Yego. Icambere ni ijambo ry'Imana. Hallelujah. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Yesu avuye mu butayu muri 40 days z'amasengesho. Satani ngo aje kugerageza. Yagira gutya yishaganya igikucu cy'ijambo. Satani agahunga. Tazahebaga. Nubu kuva cyagi abantu bazava ngo ariko Satani ngo aho yampere tazogenda keretse upfuye. Yagaruka igikucu cy'ijambo. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 4:12 avuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima ngo rifite imbaraga ngo kandi rikagira ubugi. Urutu bw'inkota zose rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo. Ijambo ry'Imana riracaye kuruta sina makosa. Intwaro imbugita zicaye cyane kandi zicaya mu giyombi. Ngo niko ijambo ry'Imana rica. Bugiye ubwiye umuntu ijambo uzareba ikintu kiza kibabaza umuntu cyane cyane ni ijambo wamubwiye. Natwe twese turi hano twahinduwe n'iki? N'ijambo. Ijambo ngo rigira imbaraga kuruta inkota ikebera amugiyombi. Hallelujah. Amen. Amen. Ikintu cya kabiri kiza gituma dutsinda Satani ni ubuhamya. Yes. Amen. Abana b'Imana bagira testimony. Yes, ashimwe. Bagira iki? Ubuhamya. Igitabo cy'Ibyahishuwe 12:11 haravuga ngo nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Mu gitabo cy'Icyongereza waravuga bamunesheje testimony, ubuhamya. Ugira ubuhamya. Abana b'Imana bagirana Imana amateka, bagirana amateka n'Imana. Iyo Satani yanteye akansanga nzamanza nkipozisiona neza, kamubwira ubuhamya bwanje, kamubwira ukuntu namutsinze, kamubwira ibigaragazo naciyemo, kamubwira ukuntu nambaye ubusa, kamubwira ukuntu naraye hanze, kamubwira inzara yandiye, kamubwira ngo hari uko nabaye se ntako nabaye kandi n'uyu munsi ntako mba. Bamunesheje iki? Ubuhamya. Satani nagutera uzumwibwira kandi uzumwitonda umwibwire neza. Hallelujah. Tukazubanza ngusaragura ngo ariko Mana we ngo kande oya slow down muhakanya tuganire gatoya. Amen. Umwibwire kandi umwibwire ugize gute? Ufite confidence. Tugira confidence. Niki kidutera confidence? Ni zanditswe byera. Hallelujah. Niki kidutera confidence? Ni Yesu uba muri twe. Hallelujah. Hallelujah. Tukazumubembereza ngo umworohere mubwire uko ya uzi witonda umunesheje iki? Ubuhamya. Hallelujah. Atukuzwe. Ndabona ku ma television ama YouTube bandanga bavuga ngo muri Amerika haragoye. Bazabivuga cyane muzumva. Yego. Uzabo yagoye nabatagira ubuhamya. Wabwira umugabo wagaza wuzuza ingunguru ukamubwira ngo Amerika iragoye, afite robine muri salo no mu gikoni, ngaho mbwira depression vaye. Wabwira umugabo wavaga Kicukiro akaza Remera aje kureba umuntu agasanga aragiye akaza Kacyiru nkamanuka Nyabugogo n'amaguru nkararaka imisagara mu gitondo nkabyuka nkagenda ku ishuri Kicukiro. None umugabo usoka hanze agasanga imodoka ihagaze hariya ukamubwira Satani akaguteroriza. Wiyibuke uzumubwira testimony yawe. Hey! Hallelujah! Nizo Tarofe. Uzufunguka amaso wiyibuke witekereza. Yego. Wabwira umugabo abakobwa bose bari baranze bakagusuzugura, afite umugore n'abana batatu ukavuga ngo wewe bite byawe. Hey! Yego. Tumusindisha iki? Ubuhamya bwa Testimony. Tombela yavanye. Ubwo buhamya vuze ganisha. Nuko nari imeze. Hallelujah. Hallelujah. Bagaraga ikirato kimwe n'umuhungu umwe noneho ugiye gusurana akagitwara undakirirwa mu rugo.
tumutsindisha iki ubuhamya ubuhamya. turabufite. Haleluya. Rushimisha sizika n'iryo zina niba bakiri kwita yaravyibushe. Twarasirimbanye yagazamanega gutya katurenga twese. None angana nka gutya wabwira umugabo wajeze ufite breakfast na lunch na dinner akamubwira ngo ngo afite ubwoba agapanika ngo ubuzima buragoye muri Kigali. Tumuneshe dushatinga down mind zose z'abadayimoni tuzicecekesha ubuhamya. Nisho. Haleluya. Yonyine gusa nta kindi. Yego. Yemwe nkunda témoignage. Haleluya. Yonyine gusa. Amen. Amen. Tumutsindisha ubuhamya. Ugira ubuhamya. Haleluya. Ugira ubuhamya. Uzumubwira ubuhamya bwawe. Mubwira ngo sinagaza njya breakfast usigaye njya breakfast. Va hano soka. Kandi mureke mabwira iyo ni experience yanje. Amen. Hallelujah. Nzambikora bigakunda ngasanga yagiye. Ego. Kuko ngira amahoro menshi. Kuko nta kintu wombwira umbwire ngo muri Amerika gutagwe. None nzi hano subire kandi nje kuvoma. Sata ukeneko kandi nje kuvoma. Kandi ngenda n'amaguru. Kandi banyirukana ku ishuri. Nize ku bigo bitandatu muri high school. Can you imagine? Izo bigo bita buri mwaka nahindura ikigo. Kuraza ku we. Haleluya. Bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ubuhamya bwawe. n'ubuhamya. Yego. So witonda wicare muri salo n'umugore byanze byakomeye. Mubwire ngo sheri wanje. Okay, abantu bazamwita gutandukanye zamwita sheri, abandi bakavuga love, abandi bazavuga ngo ba baby, nta kibazo. Ukuze umwita umubwire ngo sheri. Ibintu birakomeye. Ariko ibukaga. Ibukaga, muzona kurangiza kuganira, yagiye yahuza hita. Twigeze kuba muri Kenya mu nzu twabagamo n'abahungu 4. Iyo nzu twayishuraga $15. Kavuga mu madolari cyari 1500 cy'amashiringi. Ko murabyumva? 15 million y'amanyarwanda. Yari inzu donc yari chambre gusa. Ni ukuvuga ngo uje baryamye kugira ngo bagukingure winjire, inzu yose ni ukuzuka bakazinga matora bagafata ibirato bakabishira hariya mu bitotsi ka saa 6 watinzega. No uko mpavuga niko nono barangiza ukajya akabige mujyamo undi nawe mwamana gufata agatotsi gucyo undi akamakomanga muzuki. Twagiraga imatera imwe guhindukira mujyamye ni itangazo duhindukira urundi ruhande. None wewe izo bintu ukavyibagirwa usiga ugira amatora yawe na king igitanda cha king ukavyibagirwa Cha double. Hano double. Ayaya. Uko gakunda mena amasekre ya Satani. Ndimo ndabagira amasekre. Haleluya. Nizo ibintu bya Satani ga na makode utazi kode uzupfa. Bibiliya avuga ngo abantu banje barimbuwe baziziki utamenye utazi kode tiwo kwinjira muri banke yanje wakwinjira gutese ni kode ariko uzi kode izi guki imibare inekera ukaburagiye. Aya ni amabanga yo mu bwami. Yego. Amen. Amen. Buhamya. Hallelujah. Amen. Buhamya. Icya gatatu ni ugusenga. Yego. Yesu ashimwe. Amen. Kandi nico ngiye kurangirizaho. Ariko gusenga mvuga ndavuga gusenga ko kuvuga mu ndimi. Haleluya. Atukuse. Kuvuga mu ndimi. Muri ruga. Niba ndazavuga mu ndimi ni gift gandagariza abantu bose. Abantu bose tazavuga mu ndimi. Indimi zaho abantu bamwe ni gift. Ni impano y'icubahiro. Amen. Amen. Hari uburyo butatu bwo kuvuga indimi. Uburyo bwa mbere tubusanga mu gitabo kizakozwe n'intumwa ubwo umwuka wera wazaga bwa mbere ukaja ku ntumwa 120 bakavuga indimi ariko indimi zumvikana. Siko bivuga? Bavuze indimi abantu bari Yerusalemu b'abanyamahanga barazumva. Bumva n'ururimi bazi bakavuga ururimi rw'iwabo. Urwo rurimi n'ururimi rusanzwe ntirusaba
kwinterpreta ni ururimi rusanzwe. Kandi ngo ico rwakorewe kugira ngo abatizera mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere 14 umurongo wa 22 aravuga ngo nico gituma indimi zitamenyekana zitagenewe kubera bizera ikimenyetso keretse abizera. Haleluya, Amen. urumva neza? Bavuze ururimi aho ngaho abantu bari muri Yerusalemu baragumva. Ubwo ni ururimi rwa mbere. Ururimi rwa kabiri ni ururimi rwa interpretation. Rujya iwacu bagazavuga muri Nyarukutano, nibandi batashe Nyarukutano mu Minembwe. Ni bakeya. Iyi church ni y'abajene. Good. Iwacu babaga umukutano ukabona umugabiriya babwirije umugabo akuzura imbaraga, akuzura umwuka, yabura akuzura umwuka agahaguruka ngo Kelesaria Pengoria desasamba Haleluya simba yavuga mu ndimi agaceceka undi agaturukira ngo nimwumve kukubera iki yavuze ibintu abantu batahabumva. N'indimi zisaba kwinterpreta ziri ngo message zo kubwira abantu, ariko ndashaka kuvuga cyane kuri migwa gatatu. Haleluya, Haleluya. haleluya, Atukuze. ruri mu Bakorinto ba mbere 14:14 aravuga ngo iyo senga mu rurimi rutamenyekana umwuka wanje urasenga, ariko ubwo bwenge bwanje tibugira ico bwumva bwungura abandi. Hari indimi zadusenga z'aba intercessors. Amen, Amen. haleluya. Atukuze. Indimi z'aba intercessors ni indimi zo kwinginga kandi ntibaba bazi zo bavuga. Oya, timugire ngo kujya tuvuga hano nk'ibimvuze mu kanya ntabwo nabyumvishije, ariko hari ikintu bikoza ahantu njewe ntazi. Yego. Aravuze uyu mwanditsi ngo iyo nsenga mu rurimi rutumvikana njewe sinzamenye izo mpamvuga ngo ariko umwuka ngo uri muri jewe uri gusenga. Haleluya, tutangira gusenga tutahatwumve twatuvuga, tugatangira gusenga mu Kinyarwanda, mu Kirundi, mu Congereza, tukagera ahantu tugatangira gusenga mu ndimi kandi natwe tutahatuzumva. Ibi bikora abantu gusaba binginze b'abanyamasengesho batinda iminsi 3 20 mu masengesho. Tubukiya uvuga ibintu byawe, tubukiya usengera kawunga oya ye, tubuka usengera imodoka oya, cyangwa amazu oya, uwa usengera ibihugu n'amahanga kandi utazi, none ugatangira ukavuga mu ndimi gusa. Sobria kosa sekaya libasanda keroria desashika, ukavuga Imana ikazituma amasengesho muri Bangladesh, igatuma amasengesho muri Aziya, amasengesho akagenda, amakanisa yaragiye gufunga bigahagarara, abapasiteri bari bacitse intege bagasubizwaho imbaraga. Ayo ni amasengesho y'abantu bataba hano muri quartier. Yego. Tekarese de Salvarie. Tato. Carme de Salvarie. Haleluya, haleluya. Tibaze bavuga tibaba mwisi y'abantu, baba mwisi y'amahanga, baza barwana n'imyuka y'ibihugu. Dio. Hey! Yego. Haleluya, haleluya. Leka ngusabe papa mama uri hano mushiki wanje ba mu masengesho muri quartier, tangira usenga amasengesho y'ibihugu. Mugabo ngo witwa James w'Umugande upasiteri yavuze ubuhanya bunkuraho cyane. Yaravuze ngo avutse ngo mama we yamushingiye umukecuru w'imyaka 60. James afite umwaka umwe, umunsi umwe plutôt. Ko murazumva? James avutse umunsi umwe, mama we yagenda amujana mu ishamba ku mupfumu amushingira umukecuru w'imyaka 60, umwana w'umunsi umwe. Ndayangu utere courage yo gusenga. Yesu ashimwe. Mwisi y'umwuka haba ibintu tutazi, hari n'ingeso tufa kuvuga gusa ariko bikomeye kuruta kuri tubivuga. Ariko hari ikintu nshaka kuvuga, James ngo arakura sishaka kubujamwo, noneho atangira gukora ibintu by'imyuka by'abafumu, akagenda iki akurira Afrika, agenda aja muri Italy bamuhamagarade n'ibiki, atangira gukontorora amasengesho y'abantu, asenya amatorero, ibizuba by'amasengesho birakinga, akora ibintu bikomeye cyane umunsi umwe. Amen. Amen. Abagore 20 mu cyaro muri Uganda. Haleluya. Haleluya. Bafata gahunda yo gusenga ngo bazosenga iminsi 90. Abagore bangahe? 20. Abamama Imana bamugisha. Baravuga ngo tuzosenga iminsi 90. Kandi muri iyo minsi umuntu nazodasiba tugeze ku munsi wa 20 tuzadutangira 0. Umuntu nakera isaha imwe tugeze ku munsi wa 80 tuzadutangira. Abagore barasenga. Ya.
Haleluya. Hallelujah. Barasenga abagore barasenga. Muri Itali abari bakuriye James aramubwira ngo hunga va muri Uganda ikirere titukiyadukora. Abagore 20 muri village ko barasenga kandi nubona bagaje iminsi 90 tuzomara imyaka 70 tutongeye gukora muri Uganda. Haleluya. Amasengesho agira imbaraga abantu batazababona. Reka nkubwire nubona umuntu afite ibibazo ntukamuseke. Oya. Haleluya. Nubona umuntu usenga ndakugira inama uzamugira inshuti. Afite future kandi future yiwe iri clear. Amen. Oya. Ntazava kugenda oya ibintu bye birapanze bimeze neza. Haleluya. Umuntu usenga umugabo umwe yaravuze ngo nubona ngo ingwe yanyagiwe tukagire ngo ninjangwe. Umwanya n'umwanya niyumuka iraza kumera nabi. Nubona umuntu usenga Imana ari mu kaga abana babirukanye yagwaye tibiha bigenda yafunzwe yagize gutangire nawe umuseke nk'abandi we anytime any moment ibintu bashobora gucenginga. Yego. Haleluya. Kuza gusenga. Senga nayo ta. Haleluya. Kuza gusenga nzakomeza senge. Nzakomeza mbe ku mavi. Tahandi hari imbaraga kandi ngira nkubwire nta kintu kwisi kiza gishobora basenga ntikibaho. Kitwa gute kigiririye zina. Namna gani? Haleluya. Birivugira jambo ry'Imana ngo Paulo ngiyo bageraga muri village abantu baranyagaraga bakavuga ngo yo babagabo bageze turi abantu nomo nubwo ubona ari akagabo karahaguke. Yego. Haya ese ko nsaze ndumushitsi. Oya namahoro. Haleluya. Gira ubuzima busenga Imana wirambirwa wicogora. Oya maze imyaka narabivuze ejo bundi wacu nagize anniversaire maze imyaka 20 kuwa gatanu sindarara mu rugo imyaka 20. Tibishoboka tibikunda kubera iki nagiranye igihango n'Imana ndayibwira ngo nzakomeza senge. Nzakomeza ngire gute senge. Abasenga bazabahindura abana bazabahindura imiryango. Nigeze kudasengera muyomba wanje musaza wa mama kamusengera ari umusinzi akaza kucumba agakomanga agashaka kumena icumba akambwira ati sha nzongera kumva wa usengera uzombona ceceka. Ubuhane narabutanze muri Kenya araseka cyane. Amen. Yagenda gutya kama ndangira ya baba Mana akora kuri muyomba mukoda w'ikiganza imyuka mibi tisha nta myuka mibi mfite vaho ceceka. Haleluya. Ariko amasengesho naratangaye. Bibiliya ngo Imana ngo iziyabika mu nzavye itigira ka saving. Kosalera. Haleluya. Izigira ka saving. Abantu bagira utuziyana uzukora ukishura amabiri wahanga kwishura amabiri ukagira ka saving mu gihe cya trouble mu gihe cy'ingorane ugakuraho muri saving. Hari igihe abaza dusenga Imana igakora ikaturinda yamara kuturinda igakora muri ka saving mu gihe cyangirende. Haleluya. Umunsi umwe nicaye muri Amerika mbona message ya muyomba Niki ubundi ku musozi Masayi ni muri Kenya nagiye gusenga. Haleluya. Umuntu nakunanira uzamupfukamire uzasenge gusa. Ubu ni umupasiteri hariyo mushiki we ni mama dogo azamura ikiganza ndamukunda. Haleluya. Ubu ni umupasiteri kubera iki twarasenze dufite abantu no wabwira umwe babiri batatu bari banananye tugasenga twasenze ko byanze none kutugire gute komeza usenge Imana kira saving one day surprise. Yego. Surprise. Yes ashimwe cyane. Atukuse. Mu bantu bari barabwiye ko uzoshaka uzobiki uko uzoba gute ndabira ngo ko ndasenga reka dutegereze turebe igihe data azokorera muri ka saving kazatugeraho. Umunsi umwe 2016 data akorayo azana amaviza yose. Haleluya. Azana amaviza turagenda muri Amerika nanje mfite umugore undi umugabo. Amen. Atukuse. Habe nubu naje guca imanza ndi umugabo nyine kubera iki kubera Yesu. Naje guca imanza za famille
bakantuma naje nkaza kambara ikoti ngahagarara nkavuga none dore mpagazana ko ndaca urubanza rwa Yesu ahandi mu rubanza rwa Yesu Yego. undi umugabo data wo mwinjira datuma ngo genda uncira urubanza nari hano mu kwa gatanu nari naje guca imanza bazavuga abantu biwacu ngo inzoga y'umugabo izigira gute ngo izica imanza zibiri naciye ugwa famiye ko ndacurwa umwami hano Hallelujah. tahandi bizavuye ni hehe mu gusenga gira urukundo tunga ijambo ry'Imana gira ubuhamya gira ubuzima busenga kandi usenge mu ndimi Yesu abagirire neza murabeho zongera dusubire kandi Imana nibikunda mugira amahoro y'Imana Hallelujah. murakoze Barikiwa sana. Tanso kera